Cing, kalau tadi itu pejano. Masa lu jangan terus. Besi ngelawak. Judi kerjaan tutup pul. Ngomongan main tutup. Judi cabekin tutup. Kajian tutup. Wis, cing. Judi online patu masih kalah gen terus aki. Ya, apa kayaknya? Sing ada nak mati pejano. Ya ada nak mati. Pastilah ada judi kecil-kecilan tuh. Wah, Jani. Kadang dewasa nak ngapain Jani? Sing dia ada nak wacita nak mati apa Jani? Cing. Apa gitu kan keso kan mengerukmuk. Ning tumang nasib ekonomi aku cayu. Kan ekonomi kene. Sing ada nak wacita nak mati apa Jani? Gue lemet tawa, cita mati. Tawaknya cai, masih sekarang kerja nak mati cai. Oh ya Mas yo. Anggur. Kena kopi laki lu. Udah ngopi sih. Demen lah. Gimana? Enggak. Lang cai, saya sih ngopi cuma mati ya. Nangis. Lama Aja. Kopi pet manis. pokoknya dia yang gula sepahit mungkin. Pantas sih. Hidup cai pet gato. Jangan. Wah, cita mati. Nih, awak minum. Weh, cok repot-repot cerep. Aki marah melali mai ganang kopi. Minggu hari gimana cerep? Pasnya repot awak kita main cai melali. Berarti Aki mendapatkan cai ini tuh. Tahu pentingnya channel. Mencewa sudah ada tuh. Ya cerep cai dia sih rip. Le asa rip. Santai gen cai yuk. Cara yaknya gen cai. Pusing gitu rip. Maksud Aki, cai ini jelek asane. Aki ini jangan ganang kopi dini. Nama kita apa kopi ini? Bunyi gen cai. Canda kirim. Yang kecil mai. Yang ada angin saya hujan tumen mai cicing ini. Melali lah. Iseng dah kayak cerep. Sing tadi tuh Aki melalinin cai. Dadi dong. Pada kem lali ngeket ya. Ama nyilepes. Si mama lu kadang nguang Aki. Nah, mulai tuh tujuan kedua Aki mai. Ane pertama melalinin cai. Ane kedua nyilepes. Dia kan celakar lepes. Nah bede, sing liu 2 juta gen. Cicing 2 juta kan buat cai ini. Ada pes beda cai 2 juta. Isi gen duit. Nah, kan biasa tuh yang nyilepes gitu rip. 100 gen, 200 gen. Pangkeng, Aki ngomong Win. Oh, jadi lepes 100 200 cocok misi gen cai. Jadi cai lepes 2 juta misi gen. Kalau cara nyilepes 100 gen cai. Temen pangkeng seharusnya Aki ngomong. Ini benar cai ngomong yuk. Rip. Sini aja pis rip. Kaki nyawap oh. Udah yuk. Harus sih itu ngomong. Nah lumayan jadi 2 juta. Pokoknya oh, suara aja mimik wajah cewek itu pang meyakinkan nak ikut ngilang pis cai itu. Nah, begitu kini kan, Aki jani lah kan lepes 2 juta. Jadi besing. Wis, itu nih cai lamu. Yang 2 juta awal yuk. Aku sinalah cai silang lu cai. Cai kada benawang kita di tanah aki kengken. Dia saya yakin lah, paslah cai kebangi lepes. Jadi cai, asalnya cai nunggu hutang ya aki cai. Oh, lah hutang kayak cai yo. Ambil hutang, ente nggak sih sapi lo. Sapin dageman, teman. Jadi pakai waktu itu pakai yuk. Kayak gitu ya, Pakai sini dang. Pakai mau jadi tanjarin jangan yuk. Oh? Gak ada siap sini dang. Bangke beli maman siap ke pakai yuk. Main judi online tuh si kalah ya pakai yuk. Betlang hati pesakit ini cai. Jadi solusinya satu-satu no. Kecuali gak mati becai. Pada judi yuk. Jadi yang gak mati yuk. Sinya mati. Beh, mulu usak cerep. Masa awak ini mati. Mau betlang hati olah laki yuk. Pada judi cai. Ya ada judi pastilah ada penghasilan cai. Sakit itu menang, kecil banget keretesan cai yuk. Cai menang, Aki mau mati. Kenapa nikmati kemenangan cai Aki? Nih, itu sing logis. Mati cerep sekan. Aji kini kan? Ken. Ya kan di sodan cai itu jangan pisau. Kalau situ belanja cai, bisnis sekali. Tong cai, nah gede kene nah. Cainya mati ya nih. Aki mampus 3 juta. Terus ke bang oh. Buyan kini cai pedih ada ya. Pedih cai. Cai bestawah dan timpal udah hidup dan mati nih. Cai manggil menas cai. Ya, kita mulai nes. Good Sing nes gitu. Nes kelengar. Dong cai.